Pauchari yumpup uipamar uipapau khara update tawjari. Minister Daruk wasak laukhre portfolio tipi thoktre. NVP amasung JDU da minister amafawa pikidre. Thawbal amasung Chochanpur district minister kangle. Si minister nongthombam birina lusingba namit kungatari ni sura palingak asida anawpa minister Daruk hapsenduna. Ngasi jaktu on kivagal na funda minister taragani thoi sokre. Hayang si Minister N. Biren, Power Minister T.S. Biswajit, Delhi da Prime Minister Unabat Kadabalibana, Magoy halak lava matungda portfolio Pirabayay. Laika kasita sa liver NVV Amazon ZU da Minister Amafawa Pikidre. So Zanpur Amaditawal District Tasu Ministry Kangle. Ngasi Minister Oina wasak law krabasing adudi, BJP Oina Tengnofal is the Kimaipala Kiva, Light Pow Hawke. Kontogsam is the Kimaipala Kiva Dr. Safam Ranjan. Korai esidagi mai palakiba also sindro. Sangmai esidagi mai palakiba aikam dengo. Nabol esidagi mai palakiba thongnau sam bhasan damasong. NPF ki oina chengai esidagi mai palakiba khasem basumne. Imphal Rajbhavan ki darbar world pang thokiba wasak lobagi thoram adu da governor lag anesan nadauna. Minister oiraklava adu pathabuk paiba masung arun bagak paki wasak lawan ke. Ngasi ki wasak lau bagi tharok atu da JDU amsung NPP ki MLA khara natna masing chuna saruk ya ki maso BJP ki MLA singi manung tasu khara lakpu una ki the haujak lai phibam asida BJP ki minister tara amsung NPF ki minister ani yaure laika kasida punna sawachara basu JDU NPP KPA amsung independent ki MLA sing di minister fangkidre wasak lau bagi tharom matu loiraba madung da permission hangba wahangi pakum da minister NPN hai Minister masing chuna hablabani da lekak namikal mamangda miyam da fi kiva thazawo wafum singatu thabagwano onthokna da bakwana gani laika gasdagi ministerial size southok matam changbagi matang da minister hai kana bu hangle minister ki phamasi mention da khanbada fagadagi haibadu nai naringe da matam khara changkibere dauna minister oina ngasi wasak lawkrabasing asigi portfolio nongba nini asida soidana laktok lagani desh de gara dagi kar kiva MLA amata minister pibada Yaudabagi matang da minister na hai laikidaba minister masing asi punna taragani thoini aduga district na taraga tarukni marmasida district khudingmaktagi minister apamam hapada district loina mak hapa kona dabani nauna minister oina wasak lokra baletwa hagip nai abukan minister orakpa si nongai ba phawai singa masung tamgi marakta lainari marida marakta paw phawduk na bawat pagi mami hegek tabugum tawriba si thamoi tu nongai tabalai masi karam tawraga tashin na ba Honagata hana leptana kale. Lamtamasida ing the Tava lag labumatam the South Patimasana Laxa Gadabani. Chinkilam the Popi Taribasing asida Karam Tawa, Karam Tona Atopalambi, Peter Popi Tabaki Tabakasilepan Katagi Hibasida, Ming Sangingi. Lying on a draki milk the Sang Siliba Kongzangasi, my Fagana the Honasi Hike. A disabil asi like on the assembly. Or from a house to Putupa, Denamedicine Tauraga Lavadi, Michael Bangtoko Matam, Hendoki Gatavalaba, Patu Taurba Matamda. Lagang na Michael Jaitok ning bagi tobu ay nakan kigani. Marabasa na EDC election asi pangtok an bagaloy na natsingi amasung tamgi. Indere sok taba amasung constitution ki mek madung dalayva. Bill amasung soy na putok na nabuhon na si Ayukki. Hina masigi matang da coordination committee ki may pampangtok re. Masi soy na fazaba bill ang paputokan ni Tazay Ayukki. Dr. Safam Ranjan hai langak asada minister from pibira pa asi kitamak si minister po. Tagat pa fongdoki. Lamda masigi miyam kitamak asobo tawtang masin na biduna. Sa kutarang kilamda yang cinta bakudong caba ama pipiba se nungai pa fawi haire. Manipur yam na strategic location amadaliva asan highway number 1 amsang tuwasi Manipur fawra kasalibani. Railway sulamda masida yaksulak pada warik lepa sibam sing asi tiang na ba sem sa da bayaroy. Masigi tamak asobo kongtang ambalokot pamatam hoire haike. Laika kasita minister oina tabuk paiba phajaba pangjaba si yamna nungai jai. Sa minister na sinabirak wa department adugi na magkathok loina na tapagtaw gani haike. Minister oirava kurai esigi laisang tem susindro na hai. Hana di maki kurai assembly constituency ka ki oina tapagtaw rumbado. Ngasidagi di miyamgi ang batag na tapagtaw fanglagani. Miyamgi tapagtaw bada hiya na mafung fana taw bangam na dabalay jaba taw na fanggal futhok na hona gani loina na. Ahan boy na war on drugs asi mafung fana may paghan na bangam batag taw na gani. Minister Thongnausam Basanta Kuman Hai, Housing Labor State Asigi Marwebe Sukaya, Asida, Asan Baming Tamnaga Minister, Amazon Council of Ministers saying, Tanaraga Manipur Mountain Tana Chatpangam Gadagi, Kanagane.
Chief Minister na pidap ko thawdang adu miyam kitabak thabak taon thongna na bahona gani. Pause asin athajaba yaba mafam dagi fangba paun hai nauna wasak laukraba minister sing aduna fai kadaba portfolio sing lakleva ningthawga ba numit lak thok laba yai. Amarom da ngasi gi wasak laubagi thoroma tu pang thok fal loraba matung da hai hanna da wasak laukraba minister sing amasong ngasi nauna wasak laukraba minister sing punna sub minister ga phamina duna wafam kya tana khi haire. Maka tarakwa atop pau amadana Nagaland da AK minister laktuna anesan am amadi NNPG ga wari sana ga dawre. Naga ki haujik India lega ka sathariba political dialogue asigi interlocutor wariba AK Misra Nagaland laktuna wari sanaba asida mapung oina yauriba Nationalist Council of Nagaland isak moiba amade Working Committee of National Naga Politics Group NNPG ki lusing basing ka wari sana ga dawre. Pawasin hai lakadu April taragani fanda AK Misra Nagaland thonglagani interlocutor oina leramba aran Ravina Tamil Nadu da satkrama tungda mangna pharmacy paituna lakpane. Hiramasi matagda Nagaland masak maming takthok ning dabwa senior official aman hai chayolo mo chukna lai kedaba ma ke kongset asigi manung da naga political issue asigi parliamentary core committee ke musing su una dunda wari sana gane parliamentary committee asida Nagaland legislative assembly ki member home fo pade parliament da Nagaland ke member oina lai riba MP ani su yauri loina hauki bujum sakhasan bita Nagaland ki minister naifi uyona prime minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Shah una kiba laikre. Masigi su matagda Delhi da naga political issue asigi lairiba parliamentary core committee na su haujik chathariba wari sanaba asigi khongsen jangsin na ba apamba thamkrabani amade NNPG ga center asigi marakta su wari sanakre. Adu bayanesan am amadi India lega ki marakta wari sanaba si loisena na bahona bada nation am na taliba to khaiba constitution amadi phiral ga work from center na yada aduna lakle. Masina maram oraga warusin asi lakna na bahwana bada haujiksu janung daba kaya NSN AM gi maikete gi phongdorakle. Igui gui dringai dasu AM gi chairman Q2 konbo warusin asi purakpa gi wafam pumba India langa ki khota laire. Igui gui dringai dasu AM gi chairman Q2 kon so warusin asi purakpa gi wafam pumba India langa ki khota laire. Makoi gi waiba afam bukhadimak chap chana khangalle ai khebesu lairabane. Amarom da hauki basa ulsun numita NSN amna thoki ba fresh statement madaso naga gi isu asigi matang da wana hoda rakhiba wafam sing thamki ba loina na makhoi gi mayokta thabak dori ba sing gi matang da su wafam kya phang do khibani DMU gi mairoi humjokle exam tha da na ba warip na kre DM University gi makha da leiba college sing da PG third semester tamliba mairoi sing gi examination ase April tha asigi manung da assignment mode da pang thok biu haiba demand tawraduna Mairoi University asigi basic office da thomjilak pada police ki sauna mok na badage Mairoi ahum asokaban nangkre university matam lep kraba PG third semester gi offline examination thadana ba Mairoi sina warep nagre thaudoga sik ngasi ayupung tararom tabadagi DM University gi makada leriba college sing haibade DM Science DM Arts DM Commerce amasong GV Women's College da PG third semester tamliba masing jamla pa Mairoi University asigi basic office da laktuna Authority ko wari chana na bahona ke maduda Mairoi sing asigi representative ta khara Manipur gi maduda Mairoi sing asigi representative khara Manipur gi Mairoi luf taruk emsu MSF desam KSA suk amsung ems ki thomi sing loina na university asigi BC amazong resdar ga punna famina ta pung kya chuna wari chana ke maka tarakwa atop pau madana sub minister bu maike kya dagi thagat pa phongdorakle State asigi mafung khara da ghentak nauna Armed Forces Special Powers Act 1950 at lak thoki bada Lamlai Assembly Constituency bu sujaw jawi rakpa ki damakta State Minister Lamlai Mafari Thawgallo LMTL na thagat pa phang torakle Manipur Press Club da pang thokpa permission ko na ba amada wangang laduna LMTL ki working president Malembu changlain hai miyam na lisang sin na awavu kaya mayok na duna asingumba black law asil ang thoki na ba ihaw kaya changsin na lakhe bane Black law asigi makada lamlai maikai gimbi kya ke ponse pikam na khiba dana dana khang bagwar ba chaiting kya sumayok na duna lakhi bane laibok fabadagi se minister na anirak subu oina wasak hek lo bagat telaba matam gi manungda reserve area status miyam ge yul khana lauthok piba loidana lauthok piba da awaban masaruk oirak lava lamlai maikai bu konsin birakpa habse lamlai maikai gi miyam gi oina di khwadagi laibok faba makeup sing gi manungda chanduna layabra gane
Singthaningai over Philip Asigidamak Lamlai, Make Gimiamna, Sebadistarbu, Ikai Kamalaba, Utragadi Yamnamak, Taubimal Kandabu and a Tokane. Marabaduna Lamlai Mafari, Tawal Lupna Lamlai, Miakim Hot Sinduna. Mangtana Chong Turkun, Seministerbu, Tagarapong Dok Sebane. Seminister Heck was a Lovuga, Tinta than a Lokipa Warepasi, as over Singnaba Amakaluina, Yamnamak Tona Laipa Perepne. How's that Yankan Kia the Miami Yoka Lai Rabazu, Lamlai Gumba Kungangi Lamda, Oivatanatana. Yamna strategic over from the disturb area status like thokpa si. Minister gi thoidok na singthaning over waripne. Warip was si lamlai gi miyam na taramna oksay amati machi ki tamak siyembo ngamgai later na thagat pa pangdok chari. Lamlai may kay gi miyam na sumakata na may kay asibo ing tafa tangdu laitaba kunay amuay na nabuhona pada aso ko thawtang lawido na. Makata na black lu asi amukan halagta na buhona menase. Lamlai may kay may kabachinjak marwena drugs in naba amadi John bating na naba hujik sang cheleba. War on drugs kongjang asida lamlai mapari thawul na angamba thawdang sulawgani. Marabada na lamlai may kay kimyam na sumafung fana sagat piu hana so zero asina magatari. Manipur bo Northeast India da Kwatiki Faba State when a Kalakfa Southok Siningani some minister. Ministry of Health and Family Welfare na Sinduna Ayusman Bharat ISW Segi Makada Satakiva Devi Mugda Bharat campaign my fag na pangthoki bagitamak Manipur bo Northeast India ki Kwatiki Faba State when a Kalakiba state asiki Southok Siningaki Mikuba Mani Hana Manipur ki some minister and Berena Fangtokre. Social media da thadurokpa warol amada semester na makatara tun ariba campaign ado World TV Day gi tharunga marik lena sahi asege March kunbari da hauke bagaloina AVSWC Day gi numit tha asigi sa tara mari dalwashin ki bani aire laikai eman lu naran bada club maira bai business thodak lobiyo kamzan BJP gi nifuga ni thoirak suba mapok kum tharunga mari lena BJP Imphal West District Sindun Minister Jumnam Kamzan amade I am seen losing to Impal West Kinambul to Paring the River. Pataudi sing Lokotuna Sitok Sing Dokre. Tarumatu the Mahud Education RDNV Minister Jumnam Kamsana High. Like I am a Kul Amaluna Lanbada, Mafamadu Ladybug Club. Might have vibes so good on love you, I could show it in a mating pangs again. How keep a punk could marry the Manga positive wiki, you Matasiki day. Money for the COVID-19 positive wiki sang Singtaning when under a Pogolina. How keep a punk mari as the huge sanity for COVID-19 test over the Muyanga, now COVID-19 positive boy keep a galloina. Positivity rate chada anitasmic amatalay. How keep a punk mari as the license as the Muy Amatasian Kidre and Manipo, like a health department Kiripona haire. How keep a punk mari as the positive boy keeping today, Chandinda Adi Imphal is the Amadi, West Ama, Kaxing the Amane. Positive work of sing asitara upon Bakan Pump cast like Amakalising Contraga Dare, Chambaga Marfutra so great. How's you with the open Balaki the Pumasing, Lissing Ani Chamakunda, Lingdana lady? How give a punkun maridam yoy home disaster okay? How's you popular state as if upon Bamioy, Lakam Lissing Contrabanga, Sunataragamaban, recover Tauhe. A recovery rate chada Marfutrani Fantasmic Marie and Yawre. How's your active case Yankagamato lady? Punkun Marie as the COVID vaccine who Pokatipan Kaki. How's you popular state as if upon Bados? Lakungani Lissing Taragamatoi, Chamanga Subnani, as Sigamanunda, Hanbados the Lagdara mga lising ni fuga mapan chatruk humpuga matoy amade. Ani subud dosta lagdara matoy lising marfu drama toy chanipan marfu drum doy kapre. Free gozenary dos the lising humpuga mapan sampan ni fuga ni fan kapki. Loina na hoki papung konmari the D-type oxygen cylinder sama kunamade. B-type oxygen cylinder taragani fan manipurge tongan ba laying sangsing tafangan ke. Mayroy sing gari tongba pangtabagi matam chana exam yaw bangamdre. Miyang jang biu tesam. Mayroy sing gari tong ba fangtaba yaw na vana exam matam chana yaw bangamdre. Mari lay dabas sinabiyang sang biyu ay na tesam Johnstone Air Secondary Unit Council ki serol haire. Serol sinahay ta asigi sajat mga dari damadi ni fan tagaw do na pangtong liva. Class 10, 11 amadi 12 ki exam asida mayroy sing da. Public transport sing da chana bu hona bada tong ba fangtaba na kudong chataba kaya may una duna. Exam matam chana thaba fangtaba kaya yawre. Asigama mayroy sing da tingna ba kudong chataba kaya asi haire wasu taugi mamal engkat pa na maram oiraga mayroy sing gari da tonganing da kaya thok do na mayroy sing ka. Gari thawri ba sing ka toina sauna ba kaya su thokli. Kari gumba asagumba phibam basi thok tana ba batam chana yauna ba passenger amagi chap chaba. Gari atokwan piraga tong ba da mayroy da selgi asoba kudong chada ba kaya amaso thengnari. Marapasina lenga kasina amadi transport department na biyang sang bitu na mayroy singa. Exam thaba chatpa amadi class phaw yawbo chatpa da thengnari ba kudong chada ba singa se.
खांबीदुना मथौ ताब थबकसिंग लौखटपिना अपील तौरकले सालाईगी स्मार्ट सोसाइटी का हिरम अमदद मरी लेनद्रे स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की सेंगबाइजिन खुनौद लेबा स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी का सालाईगी स्मार्ट सोसाइटी का कुमजा लिसिंगनी कुनगे सेप्टेम्बर कुनमथोइदगी हिरम अमद मरी लेनद्रे मरमसना सोसाइटी असिना थोरकवा चेरोल अमद स्कूल असिना सनरोय हन स्कूल असगे मैनेजमेंट कमिटी की सेक्रेटरी एन चांद्रोय फोंदोरकले सेंगबाइजिन खुनौद लेबा स्कूल असिदा पांगथोकवा पामिसिंग उनबा अमद स्कूल असगे मैनेजमेंट कमिटी की सेक्रेटरी संजोयना लिसिंग अमग चांपन मफुद्रा मरीद मिग वाहिन जूनियर हाई स्कूल आइन लिंखलब मतुंग लिसिंग अनि तारागा मथोइदगी सालाईगी स्मार्ट सोसाइटी के खुसमदुना सालाइरकिब स्कूल असि सालाईगी इना खुदोंग चादब क्या लेबदगी लिसिंग अनि कुनगे सेप्टेम्बर कुनगा मथोइदा सालाईगी एमडी एलांगन प्रोजेक्ट यावब मिफम अमद स्कूल असि की सोसाइटी असिगा मरी अमदद लेनद्रे आइदुना स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अमद सालाइदुना लाखे मदोगी मतुंग इना कोविड की वानरब मरुंग फावबा कमिटी असिन ओजा अमदे स्टाफ सिंग मतेंग पांगतुना लागली अदुबा ngasi gi pause kharaga स्मार्ट सोसाइटी के मरी अमद लेना खिद्रबा स्कूल असि की मतंग स्मार्ट सोसाइटी ने स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर सिनबा यौन अनोबो ऑर्डर अम थोलकवासी ngaktab ngamde लोइनना आरिबा अनोबो ऑर्डर असि स्कूल असि द चनररोय मरमसिना असिगुमलब क्लास 10 अमदी 12 के एग्जामिनेशन मरुंग द मे खराना स्कूल असि की एकेडमी एटमॉस्फियर द एट अपन पिरकलिबा असि द स्टेट असि द लेरिबा मायर लुफमदी मामा मपासिंग दसु मियंग सांबियो हाइखे पामिसिंग उनब अदु दसरब याखिबा हानाकी मेग ब्राइट जूनियर हाई स्कूल की को फाउंडर के मनिहाना सलाई के स्मार्ट सोसाइटी के हिरम अमतद मरी लेनद्रब स्कूल असिबो योंथोकफा यानरब स्मार्ट सोसाइटी न तौरकलिबा थबक असि सेंगमाइजिन की मियामना कैदोंग यापंगम लोय स्कूल असिना सेंगमाइजिन तकी नोंमाइ खोंग फावबगी अमद गायरब स्कूल लोयबने स्कूल असिगी धमक स्कूल असिगी मियामना खुल असिगी मियामना लेखि हाइखे हिंदी लोलबो कंपलसरी सब्जेक्ट ओहनब चुमलोय उसिल इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंटरी ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की मीटिंग लेपाक औनोंफो स्टेट सिंह क्लास 1 की 10 फाव महिरोसिन हिंदी लोन कंपलसरी सब्जेक्ट ओहनगनी हाइबसे याबंगमलोय अन उमंगलाई सिनबांग सिनथा महिरोय लुकना थादोरब चेरोल अमन फोंदोरकले चेरोलसना हाई मितै हाइब फुरुपसि पिक्सरबसो इसागी लोन येक ना चनबी लेजब फुरुप मने इसागी लोन लेना हिंदी लोन तमदब यादे हाइबा यूनियन होम मिनिस्टर के वफम लमदमसिदा चनब यारोय लोन हाइबसी मपान थोंगी पाव फावबगी मसाग अदुखा गोबीगनो लोन हाइबसदा फुरुप अमगी ना चनबी थक्सी खसी सुना यावरिबने मिदैगी लाई हराउब हिंदी अमसुंग इंग्लिश सब्जेक्ट यावबमदि तंब खक थेंगनदे हिंदी सब्जेक्ट असि तमदब यादे हारगदि कंपलसरी ओहनबगी मौद ऑप्शनल सब्जेक्ट अम ओइना थंबियो मिदै खुनाइ नंगासी पोव हिंदु लेरिब असि इसागी लोन लैजबगिने आइबगी लोन मिरोल अमदगी मिरोल अमदा ना चनबी क्या पोदुना मैदा वाइट तांग समदुना लागले पारिंग अमन आइना सधरलिब फुरुफ मगी सक्तम बुथननब सिनबिगनो आइना चेरोला सिनेमा खाताना फोंदोरकले मखातारकव अतोप पाव अमदना कांग्रेस के मरी लेनब ई पावसिंग बॉयकॉट तौखरे एडवर्टाइजमेंट बेलसिंग सेंगदुक्तबग मरी लेनन मनिफो लेगाक जौना लेगाक पारिबा पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी मणिपुर फॉरेस्ट अमदी ऑपोजिशन द लेरिब मणिपुर फॉरेस्ट कांग्रेस कमिटी का मरी लेनब ई पावसिंग बॉयकॉट तौनब वारेप लौरे आइना एडिटर गिल्स मणिपुर EGM की प्रेसिडेंट के एस कौन अमदी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजो के प्रेसिडेंट W CM जाइन पुनः खुदेक पीदुना थादोरप चेरोल अमना हाइरे हिरमसिंग मरी लेनन पब्लिशर EGM मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन MIJU अमदी आमजो के मेंबर सिंग होइबा अपुनब मिफम अमथा असिगी सेज तारा मंगादा मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकदुना हारिबा पार्टी ओ मसिना पिथोकतन लेरिबा एडवर्टाइजमेंट बिल खुदिंगमक था असिगी सेज खलुमदोय फबगी मनुंगदा सेंतोकनदबा बीजेपी मणिपुर फॉरेस्ट अमदी MPCC की प्रेसिडेंट अनिमकता आफिल तौब आइना मिफम अदुना वारिब लौखरे चेरोल अदुना मखातारा अदुना मणिपुर लेंगाकी ओइना लुवा करोड़ 10 रोम पिथोकतना लेरे हिरमसिगा मरी लेनिना हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनमथोइगे नवेम्बर 23 दा मीडिया की कंपुना मतमदुगी IPR मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अम पिसुंदना खननखिबगा लोइनना इशू असि आवराकिबने चीफ मिनिस्टर दा पिरकिबा थाजबा अमदी महाके मिनिस्ट्री सिंग दा अकन इंस्ट्रक्शन पीबना मरम ओइदुना मखल खुदिमकी खोंजंग सिंग हंदोखिबने अमदी मीडिया कंपुना गाइदुना लाखिबने मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी का लोइनर पांगथोखिबा मिफम अमदसु सही असिगे मार्च 19 फावबगी ममांगदा बिल खुदिमक सेंगदोकननब थाजबा पिरखिबने अदुमक इशू असि औरखिबा था मंगा फजलकदौरब असिदा पिथोक्तन लेरिबा बिलसिंग मनुग सादा तरारम थमक पिथोरपा नतना मखाताना अतोफा सेनफम सिंग पिथोकफा लेट्री आरे ngasiगी मिफम अदुना था असिगी सजत कुलुमतोयगी नोंथिल पुंग मरिदा बिलसिंग सेंगदोकननबगी अरोबि मतम थानब लेपकी
Harva Namid Asi Pogi among the Bill Sing Sang Doctor Badinamid Asimak to the Poikot Kamari Lenava, Marilena Sanction Katabatabak Toram Sing, Canada from Abapang Tokani Haire. Telangana State na Lami Singi Fau, once in Bagum and for the Zoo, Lami Canada Pau, once in Bio, CVI. Telangana State na Lami Singi Pau, once in Bagum and for the Zoo, Lami Canada Pau, once in Bio, Adamani for State Council, CPI Assistant Secretary. M. Joy Kumar Tuanga Taturpa, Cherola Manapondorle. Serolas Night Manipur State Council Community Party of Indiana Mausadag Agriculture Kitabak Tauriba. Miam Gifuksa Putok Piriba, Lami Sing Kitabak Taudang Yatuna Lage. Marabasina Legak the Party Dabising Asitanga Chari. Manipur Gilawi, I am Bur Auzik, our film the lady Abasi Manifo, like a Kangbo Wali Haitanenge. Maram de Lawina Photopo, Umba Housing, Diver Sitavane among Sel Tongi Pibam, our Batari. Laumi Punamaki di Loki Pau, Umsung Hingol, Koibagi Potona Santok Lambi, or Yavane. Adobo, Asidadi Laumi Photo title for Yantoki Tabak Public Tepkibum Dogre. Laumicina Masagi Sana Vokaki Low was a banade, Low Ubutaki Potok for Potone among Ade Polum Kodemak, Lena Ribane. Adobo Pau dive the Sitra Vadina Karataki and Tangani, Maramadan Low for Boyolaga among his Selton Benba, Yauna Labane. Maramadan Mani for Oling Lawi sing the gift once and bidun Lomi sing Yawa Kalu, Aina Sipi in Afel Taure. Baraki State Kea Kudam Oina under the Punjab the Lamishin Pau once and Kibaki Pau Takre. Ngarang the Telangana State Kisu Mahoiki Minister Masagi Lamising Pau Senka, Losin Kiba, Lysin Bahokre, and a Serol Asinamakatana from Dorable. Makatarak for Atopapau, Madana. Ayukki breakfast the Thum yak-hallmbagi Mafuro and Magi Nupi Hatkhre. Yamna to in the token of a thoudok Ambuena, Maharashtra Gitane district Telefonova Amana. Magi Nupi breakfast the Thum yak-hallmbagi Hatkhre. Hiramajika Marik Lane of Poliski Pau Amanhai. Tauwas the Lake Derby Nufi Ado Nirmala Kawi Loidan Mahapo Hat for the Chene, Haripamapureba Aduna Nelias Gag Kawe. Thaudoga sing Harang Idainwiki Puma but Makaram Tavata Tokibane. Egus weriva Nelias Gagnamed Sige Yukta Mahaki. Nafina Semba Cassidy that Thum Kayana Taxili Iva Wahudagi. Asangba P. Masina Duna Hat Kibani, Ainamira, Vider Vasai, Birat Foleski Kamistan Makatana Fondoke. Thoudok Tokpagi Pau Hek from Vagama from Asta Police Nat Yoksilla Bombato. Like it Ravanovi as he Haksang Manakna for the labor, Langaki Hostel and the postmortem Tauke. Lloyd and the police not Thoudok as he Matanga Tichin Magitabak Satabahokre. Amad Indian Penal Court section 302 Gimakata. Navgor Police Station Equis as he Gimatakta, Efer Amares Taukre. Amarom the Hokibasagol Cinemitasu, Rabodigi from Amada Mamavina. Ayukki breakfast Potogla Puda Cha Jarukti Haidon Makubo Aduna Novena Captain Hatkhre. Like it river Navi Adogi Poxia Kisarukta, no way Maruna Fadona Managna for the Leva, private postal Amada laying Lavapamatung Lake Hidabani Anasopoliski Pau Amanhaire. Massaging na Sahitara Tonglon Chilaga Tambanopi, authorities Naresku Daugre. Tamil Nadugi Tansburda Masagi Masanufa Anina Hokiva, Sahitara Makijum the Tonglon Chilaga Tamblakivi. Masagi Sahim Fugani to Shurabi Napi Ama Social Welfare Department Rescue Tokre and Police Napandokre. Atomoy the Mak Masano Singatu, Atopama from Amadalay Vanamaki, Chana Nabagi the Maktaran Sing Toke. Sinjak Pirak Drama the Nafi Atuna Lauraki, Amazon Jolona Basina Tonglon Siliva, Yamaduda, Beds in a dragon of Sing Langsili and a Police Naike. Mangalay River people Madu Zumblona Basin the Kangbadaso, Madu Makwina Kanagumba, Amadanatana Police the Tabak Ama Amazon. Unit Ministry the Tabak Tova, Amamasanofa, Ani Adu Haide. Atomokariumba Amataunapi Adogi Awa of Fibamado, social media the Sandora Kiamaso, Madogi Matung Social Welfare Department of Zangsilake. Yungis Wado Masanofa sing Adonapi, we had about the police Matenga Loidana, police persons in Kajumado, Tuwaitun Namdana Zanke, Amazon Alwera V Navi Adoborescu Dauke. Mark Tanzer Medical College was Tandapokre, Taudu was a Pokta, the district collector Adonamake. Masano posing Aduki Matakta Aingi, Tabak Satanaba order Daure. Kerala the RSS worker gang Amana Tangna Yanton Hatkhre. Kerala gi Falakata gang Amana Tangza Ginamit Jumbamatunda RSS worker Amatangna Yanton Hatkhre and a Felisna Pangdogre. Balagat down Gimayada Mahaki Dukanda, Masagi Sahinifuga Mangasurava, Srinivasan Bu Mui Kutfu Amana Dekta Kibane. Musing motor bikes in the Mafam Aduda Tungla Kibani High. Muidu private hostel Amada Tunama Puke Adubo, Kanbangam Kitri and a police Nahike. Kerala the law and order Gifibam Mafufana Kaire, Popular Front, Terrorist Nanutil Popofta, Hanagi RSS Prasarak Tamtina Hatkhre.
के सुरेंद्र कौब अमन हाइके विजयन पिनाराई रेजिम की मखादा नेशनलिस्ट फोर्स की थौमी कोलमदोई सीखरे केरला द लेफ्ट जिहादी टेरर पाली हाइन मांग मगा तागे तमदीव मियाद की थौदोक असि मफम असि मनाक्ता लैब खुंगंग अमदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया FBI लुसिंग अमहार की पुंग कुनमरी फादंगै थोखिबने ngaragi rai numit ki numit jungba matungda mox amada laison tawraba tungda masagi sahi nifuga homdoi rom suraba sobwai anna mem thalakpada district adugi ela vulida bhak puthangna jandur hat ki bane Srinivasan hat ki ba adu PFI ki political gi masa social Srinivasan hat ki ba adu FI ki political gi masa Social Democratic Party of India ne hana BJP na haike bakatarakwa atoppa Manipur ki pau amakhatanga Gari grung chat pada napi amasire. Mori dagi infal tam na thorokwa maruti Suzuki ben amasinam amade bongyang marak talaiwa. Oku amada thomjilaga gari grung chat pada napi amalai kidre. Driver na sokle haire. Thoudok kasi ngasi ayuk pung arirom tabu matam da thoke bane. Laiki travi napi adu ki maming hayai baby. Sahi humpuga humdoi apokpa Abdul Sorak kawe. Sorak maning laikai dagi ni adu bamha ke Aadhaar card tadi. Magi life amasi hatta mana ingkol dagi ni haina leramme. Mag tok tok thokphum da laikan dabang amdana laikida bani haire Bena dugi registration number MN01AK1285 ne Thoudok adu da soklaba driver adu ki maming na babur sahi nifu abokpa helim kawe Sora bazar da gini haire Aroi beda content singa siki maru iba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang biriba punamak pathaga jari channel asana damda kanara badi subscribe to be subscribe to be loinana like and share to buzu kawi kadam plan bakpo amakana thagajari